subhannya syang nhìn xem cái number right cả ba san phâu hình nhau Jesus,
5758 lakarpat yakini try jogini skuti sobha bikin penkenrea namarba kadon kejingwet nganong biang kaskuti number AS21D 3683 skuti number ML05U 8781 skuti number ML05AA 5758 lakarpa di kisra juga ni kiskuti sobha bikin penkenrea nak kena jakabu. Insyamnya kena berjurai Kabah Sanpo Henrio Sanpo Henrio Ha kakerteng ukpa barokon baromen simba kun. Amen. God
จิงสุขอุตรายกันดอนเริงกาดบาดผีบารอHagan ing por sa yon jing peniang beram nau phalarang ba changi ดังเฮาสนมมลุมาลาพระพุทธคลีกะจังไงคริสเตียนฮันนี่ฮมอยองกะละลองกุมอิสมบายสนปะเรย์ฮัดเนกิตุกิสนมฮัดูมันตาบาวนิวเดียงสมบายละกะละลองอุเดียงบัดมันตากิเทียดกิลังอัมจเลวละพิอาร์กิตนัดบัดอุเดียงบะบัดกิเซมกิลาวันมันเท้าสกุมฮัลโหลkita nak jonu dia balap he da shisha perkani kasni keba ilom lang kere kasni keba kemen da shisha namar ba ki kamba krau ke jong blei tai kerat kila urlong ha kani kasni sakan mau jong ka history jong ka jalan ba shlong berkemjuru jong ka parish mulai Macam yang kini kalat berpedang subhai fi baro gerpang ya Archbishop be jongi ibala pelajar kapor kaba koridor ke jongi hot ngimla hidak wipat tang ma ihi wala ban pli parish henrei wala kataru ila pendang nadong syadong ba kadi ke jeng angnut jong ihi khamtam jong kani ka parish ka bathmai kalakwa baro sikata Hak kerteng jong ka organizing committee jong kabapli ya ki parish na pedang subhaya fi ki bede ki para lungdo soblei ki bedan hangni kamta mi fada Richard Majau ki bede ki lungdo soblei pedang subharu ya fada Alfred wala dai la don hangni henrei na du benta kasni insalong nong syarai bopura jong kene ka parish ka batmai parish moyong Ifada Edmund Carsentil ibalong nong syarai senrap ifada Alfred ngapidang subhaya kiriu ni ambaro kentai bersenrang ki brother ki deacon ki sister ki badan hangdi ki baladon bat ki badang halim tiru kumju ngapidang subhaya kinong mikmat ki baladon bat ki bampat don ki badang halim ti ki ban sapoi nadu MP MLA MDC ya Kino sensar jong kasnong mulai moyong Japung mulai moyong nongrem moyong rem ya kinang ba jong kibalang ba pher kiba lai sha khot sung ba kibadan bat kinsawan shibet ngang iskem apyang subhai kirang ba balang ha kikerdan ba pher Kiasi sana babalang kamtam jong kini ki sautli ki CMC moyong beraskata kini ki CMC moyong mau nongkwar thlong badum jajau ki balong sibenta jong kini ka parish moyong ngapidang subha ya ki babu katekes bade ki wiru ki ba ya don lang hang di rangkat bani ngapidang subha ya phi ki perbanget jong kini ka parish ka thmai balada kini ka parish jong phi Nrai menta kadi kasin kabak hadu kabakan yang kadi ban pedang subhaya pi. Perbangai kirang ba kilong kimi kisamla ki beret na mauyong na CMC mauyong CMC nongkwar CMC thlong CMC jajau. Balada ngalaklet yanu gerpang ngapedang subhaya pi sya kani kasi kaban sa ajeng kan mau berkumjuru ha kani kejingla niam. Masauru bansyim ya kini kakabu kalat ba mdadun kamban yang sibet arsin pan basungu na kapenta ka organizing committee khabai dei berkajeng pli ke parish ke bathmai pila trei sitam da sisa baro ki committee la penbet penbiang na kapenta kini kasngi tublei takran kurku kedo yapi ngapidang subhaya baro kinong lebha ki rekom ba pher ki ba Lai kakti kaman kakti kadiang ban penuh ulang bahkan kasni kalong di sisa kasni ke bajab ngasanguru
ya baro kilang do sablay kibala yarab ban syarai kepada Ismaulai kepada kami hadu kini kisni kibala pendiang kejenan kam mensiam kam tam jong kini kisau teliki CMC kibala Ismaulai hakunu kudukupor kam tam hakini kikendat senam ba ngaduan rengkat bad pi la hakapang kasitam la hakami hakayong la hauslapau pria hakal kunjuhi kanu kajunan kam makan jaman sim phim simlai bad hakar kam ka bakar pang so bandaong kam tam ya ka sabia generate mulai ka ba lapek dakmi da shisha ina ka banta kajunan kam tam hang di hamoyong bad nungkwar ngasongo ya kibabu katekes kibla trei ha kini ki CMC bad kibana satreru hadien ya pi kerang ba balang baro kam tam ya kerang ba balang balait no tu blei tai kerat un siu kelyang ya kejung trei sitom jong phi ngamla ban siu kelyang ya kejung la ha jong phi tu blei tai kerat un the sei kejung kerku jong u halor jong phi baro na ka benta ka jung sebun ka jong phi pad ai namar kata ba kani kasngi ka long da shisha kasngi ka bakmen tang kasngi ka bansa jong kan mau ha ka history jong ka balang jongi tu minta kami dapat Islam syu ngai ti kepada dia lungdo sahat jongi ban sedang ya kan di kejung leniam ko para nado basdang jong kapon len hadu mentang lapan kre laki donot da ka jing pencitom kala jing mot da ki kami isnai mentang kasi alom lang pen benaran kat berkabalang berkuwai ya ka jing sedang jong ka jing rakhe ya kajing maya paskha jong utrai Jesu kabamot kajing sha chitom kajing shmi pat jungu dei na kamanta ban pendepura ya kajing maya baularong sha kanong ba Jerusalem namar kata da kajing ej baro baki jingru blai tongin yakan mau ya kajing rong utrai Jesu sha kanong ba Jerusalem nakabanta kajing penim yang i baro daga babuat ika din jat chungu ba kumta ndala penlong yangi kinong yo benta jong ding pana daga jingai e chungu ngila ban yo benta ha ka jing mi pa chungu ba ha ka jing em chungu menta kum ni to indra exlatla chi jrong indup kar khu yakni slatlai ha ka ni ko por ba dia piru i wei pai wei ko blei badon bor bara bad beim junam to kerku kerja ya kini kitnat kini slatlai de kajing kerku chomi to kerku ren kadro iki paj ba bara pamangi ki babot yo Kristus im da kabari sakmen ngilaban poi syaka Jerusalem bening syaka Jerusalem bom jukot leng ba chung o ba em ba basin char junom la junom hakani ka pod khot kiling do changi banera ban kar khu ikislatlai ba ki paj ba baro badan chapo chabar keleng ti badan cikendong kan syarat mi sipa madan kenang bagi padar ken yo ban kar khu islatlai umdei ban re syakendong hakani ka por ki badan situ classroom na cikendong semua mi syaka bagi kiling do ki wan kar khu ya ken islatlai kat ba ki nang kar khu ya koyar ya lami cirwai jong ka porlen nhìn xem cái number zero cái ba hình riêu phâu khẩn đài Jerusalem,
kini kisah telai dan khidmat ada pekerku Iba panjang sampai hadin ada pekerku lupa ini salah telai ruai semua kecil ruai hari ketang petang biang ya kini kecil lainnya Minsiam kebabuan hinyau pau gospel berkuat. Try untuk ringkat berpi. Ringkat berpiru. Kecing pulih na gospel berkuat. Katkum Markus. Kaburam habi try. Haba kilajan poi ha Jerusalem. Ha kishnong bet paje bet Bethania. Haulum Olive. Jisu lapha arngut kesenran jungu. Barloong haki. Kilet syakatai kishnong hamar persya jungpi. Bapitang syurung hangta pinlap yaukun kada balate ha uba ompat jusong briu lot yau bat wan yalam yau shani lada don bakali yepi balai pilek kumni to ong hau utrai udon kam yau bat unpa no yau sisendon shani kumta kilalet bakilalap yaukun kada balate syabar ha kapalor hapo lenti bat kilalot yu bat kito kibayang ta kilakali yaki pila ayu ba pilot yu kun kada te kila jubab thik kumba ujisu laptha yaki kumta kilasya bakin let te kilawan lam syau jisu yau kun kada bat kilatap yu da ki jankup bat la syong halor ju bun kibriu keles yang ialah kejankup halanti bat kiwaipat keles yang daki lemu kibakila dan na kelengka kipajba ke ya jakmat bat kiabut nadien ke perta hosana long balakar ku yuta bawan kerteng jung trai suk kahimau kpa jengiu David kabawan hosana sajrong tam
ke gospel jung trai para bangai bi ngidon ka benda beneng kong bad ngidon ka ni ka tayo bakhot hakani ka siu tlai slatlai ka benda ka beneng kong ka long ka ni ka bo Jisu unrung ha Jerusalem na pa ulum olep unlek Jerusalem hakaba ki ba ki priang buram ki ro ki songu ya ka jing long jong Jisu kumusiem jong kisiem but hakata ko por kata ki preu kisoto ba Jisu de usiem percay usiem jong kinong sensyar ita bentai sutu bakala penban pade Jisu de usiem jo ki donot usiem jo ka jingsok usiem jong ka jing penem ya ki donot jangi dia kebentar berkong saya mentang yat pelkrim jangi yat procession in yat yang ni syati kepala penbaik dah kira balang jangi in yat ni kan hoi sau Jesus im jangi ublay jangi utrai jangi dah kajing kemen ringkat koyer kan yang maruk kajing ruai jing kemen betar berkong hadu benda poi syapot Jerusalem kabut hai gemani bak sarung mata dengan sim kan ikalat bat kublay yepi to in yat mentah reng ba kan jalam jok kirang ba jengi kini setelah ada perku su sampai ai be ki bompat yo pai syatai menta kitan ki kirang ba ni sebatai rang wen kirang ba kun menyat neng kong kading pana nak ta sebut ki kena duan sebut ki leng do jengi ni nak ta sebut ki pai ba barok Gini beteng, ya kadu kon kabalai, kan nambah jurai nyopau. Come
Dongin ya dwai ngi dwai hu blai kan rat nakabanta kiling do changi kiruniam nam ta kinong tray balang baro nakabanta chong pi wei kaninga sngi bangin rung kaninga tayo bakot rengkat ro bangin pli kaninga parich thamai ukan rat unkar khu karpang bakani ka jakka kalong bakarpang bakentang ban kringi kibre baro shau blai ko blai badon bor baro bad baim junom me melapan long yung nong panim chongi bawon siem ya kani ka jinglong do bon ba ya ka ding pana kom kanuksa jo ka jing sngauret baga jai ben reu ban bon to sngau sne ban panlong yang ngi ki babit dot ban yo ya ka jingi kai na ka jingi aisha chongu bat ban yo kan tu yo benta ha ka jing mi pat chongu o ba im basen sharon kat bat mi ha ka jing long ka wei jo men sim ba khon o blai junom la junom shong barai jing pene ban kom
kajing puli nang kita u Isaya. Utrai ublay ulai hangaya utli jong kitu kibasya hikai. Kenang bangandup nang bansyan da kaktiin ya ubathaj. Man la ka step ukersiu upin kindet ya ka skor jonga ban sngap kum kitu kibasya hikai. Utrai ublay ulapli ya ka skor jonga ban ngam sim pene ngam sim phaidin ngalapin sya yala ka ingdong hakitu kibasyo yanga bat yala ka ngam hakitu kibaput ya unyu tumo jonga ngam sim tap yala ka khman na ka jing le ran bat ka jing bentiu naba utrai ublay uyarap yanga ngam sim la sya pin syayong kumta ngalapen yala ka khmat kum umau samok bat ngatip bangan om sya pin le ran kaktin jong trai Sungguh ya ublay. Kasam kaba arpo ang. Kanaba junwai kaba hendrius pa kandai pausan. Hendrius pa kandai pausan. Indwai nadu kadukot hendriu henyo hadu kadukot arpo ar.
Kajing pulia na kashiti u Paulus bakhod Shaki Kristan ha Filipi. Ula penret yalade na kani kadaw ublay ula kentiyo yau. U Chris Jesu la ula don kajing long blay. Shim lanyaw ba kajing yaringkat bad ublay. Kalong ka kabaon kop sarong pinban ulapin suda yaladi da kabashim yakadur jong umraw balakha hakadur jong kibriyo badba uladon hakajinglong briyo ulapin rit yaladi da kabakongo hadu kajigyap Kajingyap halor kading panaken. Nakani kadaw ublay ulakin tiyo yau. Bad ulaay hau kakerteng kabahalor kikerteng baro. Baha kakerteng ujisu kakosiyo baro kandem krup. Kajong kibaha beneng kajong kibaha kakendaw. Bad kajong kibaha hapo kakendo. Badman utelit unpla ba uji sukres ulong utray ha kaburom ublay ukpa. Kaktian jong utray. Subhaniyeng. Utray undan rengkat bat pi Kajing syacitam jong utray Jesu Christ kat kumo Markus Kaurami putra Kalalong ar sengi heswa kapaskha bad kajing kawai kupo klem tian ti klem do orang ba bristat an kilewat lat kumno ban kem yu Jesu da kaba jar jar bad ban peniap yo namar kilaong Omdai hakasngi jingkawai Yodan kajing kiuen jong upat ba Ti haba udang don habetania haying wisemon sanyang lengkun bat kat ba udang syong bam lawan rung kawai ka kanthei ka bara ya ukhiu pleng ubadon ya ka jinsle bashreng bakansai barem dor sibun bat kala penpa ya ukhiu bat kala the ya ka halor ka khli jong u hanrei ladon kiba laong halade da kabas ngau bitar Balai an penleno ya kani kajing ubi namar lala bandi ya kani kajing ubi palat lais pa denar bad ai haki baduk bad kila ya knyum teng ya ka hanrei ujisu ulaong kan mat le balai piatlia ya ka kala le ka kam ka bapha shibun na ka banta chunga Namari ki badok pidan berbor bat pi. Barakani hakanu kanu kapor bat pi kuwa. Pilaban le bhayaki. Hendrayanga te pinam yo berbor. Kalale kat kaba kakala. Kalapan sle lupaya ka metjunga. Na ka jingtep. Bat shisha ngong api. Kat coba onyalap ya kospela satla kepertai, onya turu
yakaba kani kalale bansa jingkan mau yaka te Judas Iskariot ubadai uwei nagi khat arngon ulale sikelendo rangba khanang banset kala ya uhaki haba gila ya osngau ya kata gila kemensi kadai bat gila kular ban ai tengka ya u kumta ulawan ka kabu banset kala ya u te hagasngi baningkong jong kajing khawai ukpu klem thian ha kabak ju ki knya ya ukun lang brot paskha kisen ran kila ong hau hangnu mi kwa bagin let bat pen kre nakabenta jong mi banbam ni kapas kha te ujisu ulapha arngo na kisen ran jong u bat ula ong haki khile shapo kanong ba badu briu baba chi khieu ko onikan du ya pi to bot ya u bat haba urung soong ha utrai ying unong hikai uong hangnu ka kamra basa jonga hagabangan sabam khawai paskha rengkat bagisan ran jonga bat un pen i hapi ka wei ka kamraning ka bahe ka bala pen biang pen kre lupa hang ta pisa pen kre pen krom na ka banta jongi te kisen ran kilami berkala chopo kanong ba bat kila lap the kumba ulayat ho yaki bat kila pen kre ya kajeng khawai paskha andala kem yong rain ulawan berkikat arngun bat kat ba kidang esong bam ujisu ulaong shisha ngaya tu api wei na pi usaset kala yanga uwei ubadang bam bat nga kisen ran kila sedang ban ngausi ibat ban ong hau uwei hadin uwei pan hatu dei manga ula ong haki udai uwei na ke khadar ngot ubadang wi yau pu ha ka ju ka pliang bat nga nabau kon ubri uniap kumbala tho chapang chu Henry Godet yau tau breu dakabau la set kelayu kon ubreu kan jen labha yau tau breu lada om shimla khayu kat ba gidang ya bam ula shim ya ukpu ula kerku bat ula kedia ya u bat ula ai haki u ong tu shim kani kalong kamet jonga nang ta ula shim ya ka kuri bat enda ula aingu ula ai ya ka haki bat barro kila idi naka ti ula ong haki kani kalong kasnam jonga ka jong ka jutang ya ka bala pen play na ka benta ki bobon shisha ong api banganom di shu na uso jong uding wan hadu kata kasngi bangan di ya ka wan batamai ha ka himab ublay bat haba kila ya ruai ya kajeng ruai kila lecha ulum olim ti ujisu ula ong haki mapi baro pisa per jimot pisa pet no namar latho ngan satangon yau nong syarai bat kilang brod kin rasya pen sapret Henry andala pen mipat yanga ngan lech sekalilia hashwa jongpi o Petrus ula ong hau watla baro kin pet ngate ngan om pet te ujisu ula ong hau shisha ong api bagani hi kamiet shaba usiarut kani arsin salen yanga laisin Henry ula kren kampen wat ladang adei banya batmi dalile ngan amlen yami bat baro kilay ong kumjo bat kilale shakawe kajaka balakot get sameni bat ula ong hakisen ran jong u do ya shong hani kat ba ngadang tuai ulayalam ringkat batu ya u Petrus u Jacob bat u Yohanes bat ulas dang ban sngo si jor bat ban sngo pisang
Tie ulaong haki. Kamen sim jenga kas ngau kordet jur na kumban yap. Dosa hang ni bat to yaap. Ula leit kampaji, ula dem peluk hak kendau. Bat ula duai, balada kalong kabala, kata kapor kan lait no na u, bat ula ong. Abba kopa. Hame baro ki long ki bala. Doshim no ayakani ka kuri nanga. Penban om kumba ngamon mga. Henry kumba memon mami. Ti ulawan bat ulalap bakiyot tia, bat ulaong ha u Petrus. Go Simon, peleng piotia. Pimla bani op watang shikenta. Do sharai. Batu duai, pinom liat hakan jing penshoy. Kamen sim ke keloy shisha. Henry ka do akatulot. Sashi sin ula leg bat ula duai. Da kaba ong kijo kiktin. Ulawan biang bat ula bakiyo tia. Naba ki kemar jungki kelaring ngai. Bat kim shem tim ayu ban jubab yau. Ti ulawan hakasin kabalai. Bat ula ong haki. Pidang yatia bat penjamet mo. Kaino. Kapor kalapoy. Yau kono brio. Laiti hagakti jong kinong pop. Tuyeng yang ini leino hapet unong set kela jonga ulapoy. Bad markum tahi katba udang keren. U Judas uwe nekikat arngon ulapoy. Bat rengkat bat ula don kipat babon bayara kiwat lam bat kidieng teli. Ba kilapha da kilendo rangba bat kistat an. Bat kitemen kisan. Unong set kela ula ai haki kadak uong. Uta ya ubangan do. Udai mau. Kem yu badda yalam tikna yu. Utang supoi ula let sya uji su si sendon. Bat ula ong. Ku nong hikai. Bat ula do ya u. Kumta kila bat ya u bat kila kem ya u. Henry uwe na kibayang hajan. Ula say yala kawat lam. Bat ula pom ya usakri jong ulendo rangba. Bat ula mat ya kashkor ka jong u. Ti ujisu ula ong haki. Hato pila mi persya yala kum unong rute. Naki wat lam maki ding teli ban kem yanga. Man kasngi ngala don rengkat bat pi haka tempel. Ngalai kai bat pim sim lakam yanga. Henry ai ba on pen urlong yang kecing to. Bat baro kila ino ya u bat kila ya phet yam. Henry uwe usamla ula bod ya u. Syam lakup hakamer jong u light no kajan linen. Bat kila kem ya u. Henry ula ino ya kata kajan linen bat ula phet yam lengkon. Ti kila ilami Jisu sya ulendo rangba. Hangta kilendo baro kitemen kisan berkisat an kila yalum. Bat u Petrus ulabut ya u kam na jengai. Hadu hapok pela ulendo rangba. Bat ulai syong bat kisakri. Bat ulas ait ding hangta. Ti kirang do rangba bat kador barbaro kawai kila persang ban yok sabut persya ya u Jisu. Nang ban penyap ya u. Henry Kimshem Satya. Namara don bun kisaki lam ler persya ya u. Henry kisaki jungki kim ya day Satya. Tela don kipayeng bat kibala mudui lam ler ya u ki ong. Ngila yok sngo ba u ong. Ngan penjot ya kani ke tempel balashna da kibriu. Bat hapok lais ngi ngan penyeng da kawai pan kabam syem lathau da kibriu. La kataru kisabur jungki kim ya hap kaju. Ti ulando orang ba ulayeng hapdeng jungki baro bat ula keli ya ujisu. Hatu memdan kajuba ban ai ka kani kaba kini kibriu kimudui persya yami.
Henry ula shu sngam bat shem jubab ai sa shiwat ulno rangba ukli ya u Hatu milong ukris ukun jong ublei balakurku bat ujisu ula ong ngalong bat sei au kun ubriu u shang kaliang kamon chong u kebadan bor te ulno rangba ulakat ya laki jan bat ula balai ngindang don kam yaki saki pila yok sngo ya ka jingkran ben blei e baro gila penrem ya u kum ubadawa ya ka jingyam don kibas ika khamar ka jung u pat ban kura ya u da ka baong ha u yathu dei manu bat ki shakri kila thap ya u bat ka plau shapo ka wei na ki shakri ulondo rangba kalawan bat haba ya u bat kalaong piru piladan bat Henry ulalen da ka baong tep ru ngam tep sngo thu ru ngam sngo thu ya ka ba pi ong bat ulami no shabar shajan ka phalor ka shakri kalayo I ya u bat kelas dang biang ban ya thu ha ki bayeng hang ta uni ulong uwei bat hadien kat tu kat ni kita kiyeng kila ong biang ya u Petrus namar ba pidei unong Galilaya Henry ulas da bat ban semai ngam itu ya uni ubriu ya uba piakren markum tahi usiar ulaken I hagasin kabaar bat u Petrus ulaken mau ba kumno Jisu ula ong ha u Schwabu usiar ungken I arsin Finland yang alai sin hang ta ulas ngusik thang bat ulayam tang shu kenjat Simon stem kilendo rangba rengkat demen kisan kistat an bat kador bar barok kawe kila su buit lang kila te lakum ya Jisu bat kila yalam no ya u bat kila IT u ha u Pilatus te u Pilatus ula kli ya u hatu medei usim jukiju te ula jubab ya u hoi ngatei kumba melaong bat kilendo rang bat kirang ba lendo kilang mudui bun ki e prusha ya u te u Pilatus ula kli biang ya u memdon jubab ban ai pet katnu kibun kijingkno baki mudui persha yami Henry ujisu shem la jubab bat kumta u Pilatus ula lengo ngan ha kasngi kawai ula juplat uwei ukoi di kat yakaba kilapan bat na preng jongki riu daka kibadon habendi kibala penia beriu ha kajengki win ladon uwei ubriu bakerteng ubarabas ti upaj ba ulayawan bat ulas dang ban kerpat ia u Pilatus ban le kumba ula jule na kabenta jongki bat ula jubab yaki pikwa bangan pelaj naga benta jongpi ya usim jukiju naba ula tip syai ba kadai namar kajengpi shni bakilendo orang ba gila IT no ya u Henry kilendo orang ba gila kenshot ya upaj ba ban pan bat ban pelaj ya u Barabas penban ti u Pilatus ula keren biang yaki brio uba pikot usim jukiju bat kila ya perta biang sa narpna ya u ula ong haki balai ulalit Henry kilanang perta kam jam penban u Pilatus pan bau kwa ni upaj ba ula pelaj nak benta jungki ya u Barabas bat
habala la sempat ya Jisu ula IT ba ansa narpna ya u kisipai kilai sepok ke karon bad kila khot lang ya ka kenhun bari jong u nang ta kila sedang ban kublai ya u kublai bad ka badam ko siu kila le men le kumban ngo sim ya u enda kila la rki ben ya u ba ansa narpna ya u bad kila pen bor ya uwei ubre ubadang ya lenti u Simon ubana kirini ubadang wan pai nanong kendong ukpa jong Alexander bat Urupus bat kila ilam ya u syaka-syaka balakot Golgotha kabamut kajaka maloi kli kila terwah u kawan balak khle bat kamir Henry syam tre mandi ti kila sa narpna ya u bat kila isam ki jan jong u hapadeng jong ki da kabah syu ya khalai no sep ya ki banrai katno uwei unsyam bat kala long ka kenta ka balai ka ba kala sa nar phna ya u bat ka jin tho mudoi prisa ya u kala long usim jong kiju uwei shakamon jong u bat uwei shakadiang jong u bat gitu ki bai kerna laki kli bat kia ong kok khang mi ubalamut ben pentua ya ketempel bat bantai ya ka hakilai singi tu pelat jeladi bat tu hiar nakading pna hakaju kerukom kilendo orang ba klar ki ben ya u paramaki bat rengkat ki start an kia ong ula pen em ya kiwei umla ban pen em ya ladi ai ba ukres usim joka Israel unhiar menta nagading pna bangin dop yoi bat ngej kituru ki balai sya sa nar phna lang bat u kilai kren ben ya u bat habaka kenta ka bah riu kala poi la don ka jeng dum habaro ka wei ka ri hadu ka kenta ka ba khandai bat haka kenta ka ba khandai u Jisu uperta daga sur ka ba jam Eloi Eloi lama sabachthani kabamut koblei jonga balei mela ino lendet yanga donna kiba ya yang hang ta kibala yo sngau ya kata kila ong hasngap ukhot ya u Elijah bad uwei naki ulama re bad anda ula wi ya u sponge hakasirka ula si ya u hau kha bat ula ay u bandi uong syo ngin yapet lada u Elijah unwan ban penhiar ya u Jisu uperta dakasur kabacam bat ula dekot mensiam Hari kapor ni sakit sipang ban pusan ya kajing yap u Jisu in pendam ya kali u Jisu kan kapor ba yap dak bentang kajing ye yang ni kaperda jong katempel kalakat arliang nadu kli hadu terai ti haba orang ba sispa ubalayang mar persa jong u ulayo i bakumno ula dekot mensim ula ong da shisha uni ubriu ulalong ukun jong ublai ladon ro ki kenthai ki balai pe na jengai hapreng jong ki ladon kamaria Magdalena Kamaria kekemi u Jacob kena bat u Joses bat kasalom kibala yubut ya u bat kibala Syakri ya u menba urang don ha Galilea bat la don ro ki wei par ki kenthei kibalawan bat u sha Jerusalem habalawan ka premier namar kalalong kasngi penkre kamut kasngi haswa kasaban
Joseph na Arimathea udkot badun burom jongka dorbar uba hiru udang kmi lenti yakhima ublei da kabasulur ulalej hakmad Pilatus badulupan yakamet ujisu Pilatus ulalengo banyo sngau ba ula dayam bat haba ula khod orang ba shispa ula tokit na lada ulayam haba ula tib na orang ba shispa ba ulayam ula ay kamet ha Joseph uni ula thiet ka janli nen bat anda la penhiar ya ula spanya da ka jan bat ula bo ya ha ka jentem bala klong ha mau siang bat ula pentelu ni mau khang sa ka jeng khang jentem Kamaria Magdalena bat Kamaria ka kumi Joseph kela yo I hang no labo ya Ke gospel bakut jong utrai Kajinya roya miku kres Syok barok Hagani kasngi ai ku blei u blei bo dan kat bat ngi hagabang ilarung hagani ka tayo bakut ai ku blei para rang ba changi bala pen kre gani kasngi para teles nonglang ku blei kerpang yu faida biji changi bay trailang berbor hagadai sis kamtam kaba pen kre na kabenta gani ka parish patamai aku blei yu para Alfred Leng do anong bri masalong u Paris Pres bandeng kong jong kani ka parish moyong. Kublay ru fraid man kublay ki fadar jong ibaro badan hani baro ki runyam ki sister ki brother kublay ka tikes ki nang babalang ki long palong kimi kublay pi choir bi knaduan ya pi baro ki nong mi khmat jongi rang ba shnong ki rang ba dong Kublai piro kemali MDC bi changi lada kidan hang niang tai Kublai pi baro iway pa iway kani kasi ka bakar pang ka jinglong karpang jo kani katayo kalong bangi rong hakatayo bakot menne dang sedang ngilas dang nabar ban kerku kislatlai bad ada dep kerku islatlai ngilayat possession ban kan hoi di sai Jisu us jogis kadai ka dustur kicu ban lek buram yanu ban khalat ki slatalai ban yat ban lek buram yanore no kiru kraw dik pai baju kila lek buram yu Jisu ka ba kawe kitanat jog slatalai ban kan hoi di sai Jisu ban ruai hosanna shejrong an yoroi to bawan ka teng jong utrai kabar Bun ki kathai kelas yang ke jangkup ban peniang buram yau Jisu kum usiem jokis bat kat ba kadang nyai kata kajing nyai pelkrem ban poi pat sya ke Jerusalem mangi uya yai mani hang tu pat ke benta ke baar kibriu ki bala kan hoi di sa Jisu hosanna ya roi to bawan ke teng jong utrai ki so tu bakala du kata-kata nama balai Ki kamilanti Jisu long usiem joka pertai, usiem joka jile thama, usiem joka jingjob ya ki nong shon. Henry pade ki syam bom shibla long kumta bau Jisu rong hak poka temple Jerusalem. Kawan peta ka baar bagi ju ki priu ki bala kan hoi di sa hosanna hak peta pa pias ngau ki ong sana penayu. Jisu day usiem, klempep day usiem jong ka jingsok, usiem jong ki donot, usiem jong ka perthai ka mariang jangi banwaraya ka jingsok perthai barakaway. Henry pai baju kim peniang ya kata, kim slotu ya kata. Kabau Jisu rong pat hakaya Jerusalem hangta lasdang kajing yai lentiu Jisu da kabasya sanar pena kajikan hoi di sa kibreu ban sana pena yu ban set keladu Judas Petrus ulen ya u kiwe ki pet krat na u nama balai ki i bau long breu batlot u baswai
Henry Jisu shim ya kadang jingkit jingba dak jing sya shitom jing pele benengkong ke kerenangi prophet Isaiah no turupa la keren syapang usyakri ba sya shitom tom prophet Ukraini ladi kum kinong buat Jisu haban sya shitom baru keren syapang Jisu ubalawan pertai ban sya shitom banya nagalenti jo jing sya shitom ban job yang pertai lengba ka leti jo jing sya shitom dia kani lesi mengiru kan bangi pusani kan jing sya shitom utrai bon nangiru idon ke jing ke jing jenjar ke jing pencoy ke jing tenju kalong beri man beri ucangi to nginnya selap lang bar Jisu ba sya shitom na ka banta cangi lengba ka leti jo jing sya shitom isapoi sya ka jing job katang dia ke jika ni ke jing pule benengkong bala keren no prophet Isaiah jing pule ba rasim no Paulus ba apostol ba kuat ba keren hangi bau Jisu wala da udai ublei walawan hia na beneng siakan ka perthei na ka jing long play wan long brio upen sudai ledi na ka jing kerdan long play na ka jing long play siaka jing long brio na ka jing long brio siaka jing long brau na ka jing long brau siaka leti jo ka jing sya shitom na ka jing sya shitom siaka jing yap halo ka jing pana na ka jing yap halo ka jing pana hang tu umap uye isnei ujab ya ka perthei ujab ya ka pop ujab ya kinong syun ujab ya uksut ujab ya barok bat akasi balai usami pat ne ka jing yap usapen pau udei sya usiem jogis usiem jogi donot usiem joga jing job usiem joga jing ye usiem joga jing isnei usiem jongi baro ki pange jau hei ka hima jung Jisu dei ka donot jongi baro ka hima jung Jisu kani ni ka jikai jung matangasi ka gospel ka bajirong ngi baro ki pange jung Jisu kani ka tayo bakar pangila penkut ke polan menin mentapat ngirung ha ka tayo bakut wala dangi pat lei rum hakor kom jang ka jile le kani ka tayo bar ladangi patla berkelau bai ladi le kani ka tayo war klimat kadu ba yang i weiru bandu noi ka mensim jangi henrei ban penim ka ye uplei ye jangi hadu jingyap ublei ye jangi hadu jangi wala dangi long kinong pop uye jangi barbor dengan sim yang ni ka kubo jung Jisu kani ka tayo bakut kani ka tayo berstayo penkre la ka mensim nak betaka paskha ka bakamen sim kani ka lat bat kublai ye pi prabanget bi kam tam jong kani ka parish bathamai mentanga si sapli kani ka parish bathamai nak betaka jimentoi ke mensim jong kani ka tain berakawai ki south li ki shnong nama kata kani ka parish ka sayo ka ju ka bor ka bayo ki wei pat ki parish ha ka shilong ai sis ka bor ka itier ka parish kani ka jaka bai kendu lang ka mensim ki kam jo ka jinget ki kam jo ki sakramen ha ki kam jo ka jingdwai ha ki kam jo jingle ya ki sakramen baro ka ju hi ka wei pat ki parish ki don nama kata ai bakani ka parish Mauyong balai nam ha ka Maria kasim jong rosary kanya side lam na kabanta jongi ki padar batrehani sister ke basawan ki wei ru ki katkes ke ba balang bad baro ki nong trei balang kamtam ye pi ki pa chong blei to em ha ka chietli ka chinge ye ka ching penthamai masim bai bakani ka parish kan yo kan hai ka chingkar khu chong blei kamaria ka banong da chong pi kai kai dwai malakasi rosary klam sange sa job yaki baro hakali jingya leti jong pi to kamaria kan sai nakabanta kani ka parish pathamai enyoro yau chisukures tikani ko por tuai charchar shwa ban dang ban penbana yakani ka parish pathamai
Dementas ngapha kumno on tei kanika parish kumno banstang kanika parish kidon kirul ki an balang ban le kanika kam officially khot yu para vici chingi frichat ban le kabadon kam ngin puli yakini ka degree jong Archbishop Diocese of Shillong Archbishop's House, Shillong 793003. Decree of the canonical erection of the parish Our Lady of the Holy Rosary, Maoyong, East Khas Hills District, Meghalaya, India. Most Reverend Victor Lingdo, by the grace of God, in favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see the decree. With a view to eternal adequately to the spiritual needs of the large number of the faithful in the territory of parish of Maulai, and in consultation with the Presbyter Council and the pastor of the said church, I, by virtue this decree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Our Lady of the Holy Rosary, to be known henceforth under the title of Our Lady of the Holy Rosary Parish, East Khas Hills District, Meghalaya, India, 793016, with effect from the 24th day of March 2024. The boundaries of this new parish, comprising of the northwest portion of the Hitru Maulai parish, shall be as follows. On the east, Maulai and Mautwar parish. On the west, Dingye parish. On the north, Umber parish. On the south, Mauprem and Maulai parish. A map of the new parish is attached herewith. The parish shall enjoy the same powers, privilege, and rights in matters of spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescription of canon law. The order of the bishop, Father Bernard Lalu, the chancellor. Hadin bapilai asngawi ke erection jangka parish Maoyong, mentangan khot biang yai Yakashiti Tong Paris Press. Ngin puleru yagishnong kiban sahab hagene ka parish ke batmai kabaningkong kadai ka CMC Maoyong kabaar ka CMC Umtlong kabalai ka CMC Umjajau bat kabasaw ka CMC Nongkwar. Archdiocese of Shillong ka Jingtung Parish Priest Victor Lingdo, who Archbishop ke Jalan Nimba Shillong. Da ke jing EU blay, but ke jing ibet jung ke apostolic. Ke jing ku blay, but ke jing ku. Ya unong itri lang ba iye jungi, how Jesus Christ. U Reverend Father Alfred Lingdo Nongri. Da ke ne ke shiti ngatungi pi unong sharai, ye ke parish jung ke Maria, jung Rosary Bakuot Maoyong Shillong East Khas Hills District, Meghalaya. Ban nga ITP ye ke jing sharai bapura jong ki mensiam baro ki ba hakani ke parish ringkat bat baro ki bor ki ikhtiar ki kamram ber ki jing matoy kat kum ka ain balang bat ka riti dustur ka bajudan hapo ka jilan nemba Shillong nalor kata ngan pinam kam tiapi ye ke diga kam haka ar pusautrik ulber arjar ar pusaum pin pintre kam ye ka bor parish priest jong pi nadu ka arp sautrik ulber arjar saw hadu bana penbai da kumbai pan la ai ha Shillong ringkat bat kumuhor bat ka jingsoi kerteng junga ha ka arp artrik urempang arjar ap saw bala soi yekni the most Reverend Victor Lingdo Archbishop jong ke jalan nemba Shillong bat kum juru la sign da ka hukum jong Archbishop u chancellor u Father Bernard Lalu. Hadin na yasngaw yak appointment jangka bantong ya Paris Press nga khot yaw Paris Press menta Father Alfred
usa klei u kecupan lak ni nam don kredo shu shibet namba wei kredo hang ni usa pla jai jai ki wei pat chu dwai nam ta jung u bai ka bau klei kecupan lak un le ki kam nang ne shkaman nga Reverend Father Alfred Legdo Nobri nga ngai skem bat nga plai ki e ke baro bar penkup ha ka jing pla ka jing ngai kumne nga ngai hau wei blei ukpa bron bor baro unong thau ka beneng bat ka khendeu bat jong ki e ke baro ki ba ngala banyo i bat ki ba ngim la banyo i bat hau wei utrai Jesus Christ ukun mamarway jong blay barbalakha na ukpa nadu kabom cukut uba ublay na ublay uba kacing syai na kacing syai ublay basisya na ublay basisya ya uba lakha uba om syam lathau uba kaju kacing long tenrai kum ukpa da uba lathau ya ki ei baro uba nak banta jongi kibriu bat nak banta kajing pen im yangi ula hiar na beneng bat ula longdo dau mansim bakhui na kamaria thai soti bat ula long briu lasa nar phnaru yu nak banta jongi ula sya la ben hapo Pontius Pilatus ulayap balatep yu bat ula mipat ha kabalai sngi kat kum kicik tho bad ula kiu shabeneng usyong hakamon ukpa bad un sawan pat da kajing don burom ban bisya ya kibaim bad ya kibayap kahima jong u kan om don jingkut bad hau mun siem bakhui utrai bad ba ai jing im pun ya uba lamani bat burom ringkat bat ukpa bat ukun Katolik bat apostolik ngaplaya ke ta kecing map iki pop bat ngakmi lenti ya kecing mi pat ke bay ngabat skem triang ya kata baro kebalaken thop akaktin ublei ya kabala tho ni ya kabala ai pateng ngapdiang ya baro jing sisya syapang ke cingej bat ka akor long briu man briu ya kibala pen sisya bat hikai da kabalang la hakur kom ke basngu phing ni lingba ke cing hikai ke bachulong bat ke badai hok khamtam kitu ke biadai bat ke cing maya jong kabalang bakhui ukris ne syapang ke sakramen jongka syapang ke cing kenya jong ke yu kris bakhuj bat syapang ke cing long kli jong bishop ke rum hadin ba u pada Alfred ulashim ngane ko jing smai hakmat jungi baro ni khod u man sign ya kane ko doler ko dokumen ban ne kane chu ban lak jungi khod lo ya u assistant mai ban wan chkamat ban sign Saki baar dayu katekes banyak trai senda matkani ke parish.
Mentan kot yo paris pres matamai. Uday usyakri jong keduan. Undo ikini saut likin dong jong keduan. Mentang kot yang paris pres udah usyakri jong kesenduk jing pelah ngap yalam yu senduk jing pelah baun jong pelah sam pelah berwar ya kibrio Mentan kot yo paris pres tamai uniang ke albo uday no yalap ya kaktin jong ublay man pen priang tin ublay man lagasingi nang ta u paris pres uday unong bat shabi kayumani kata banakir dan makata nga umos Reverend Victor Lingdo as Bishop yang kasilong da kini kishabi nga penkam tiapi Reverend para Alfred Lingdo nong bri mentangkasngi ar pusau terik ulber araja ar pusau ya ka jinglong trai halor kan di ka parish jong ka Maria jong Rosary Bakhut Mawyong East Khasi Hill District rengkat baru ki hok bat ka jing mentoy bela pen yesno haka keteng pa baru kun baru mensim bakut amen te pilayo yau paris pres batamai jong pi ya tap ti jam ta nang tanga khot yau paris pres baniang hanya khmat bat kileng do changi kan ai kublei ubara an ngot kisis kublei i nang ta kirang ba balang baru kini sau shnong wanai nang ta iwe lok pai iwe lok mi iwe khnun samlai iwe khan rang bakan thai iwe ni damanga hakani por kot kot kes chungi mon saim yang ni kot komen kot kes
Hadin bangi layo yang peristiwa pertama ngina yang baru banduai kerpat jeng duai kirungai. Tersuai kata apa dia ngilek peli yang mau kerteng. Bala peli kan ikaparis pertama kod peristiwa biji bermengan in peli. Kadwa pajba ki penkrek niat jar banduai nak bentangkan ni ka paris pertama. Hangane kesingi ke bakrau utraji suruang pan pisiop piang pan de kacingait ye kacing ton kam baro dongin pan ublei de kacing shania de kacing ngai ke baskem na kabentau pa bukhoi jongi po Francis u bishop jongi u Victor Lengdo ki lengdo bat ki katikis ba kin trei sitom na kam ta ki pai rungai balapan kham ti ha ki ngi ker pan ya me kutai ngi ker pan ya me kutai na kabenta ka jing suk ha ka perthei barok ka wei Kam tam ya kito kiri ki badon pedeng gajing yele katma bau blai trai kenrat un ai no aki gajing yesu tho jingmu khnang ba gajing suk kan wan phai biang pedeng jongki ngi ker pat ya me kutai ngi ker pat ya me kutai na kabenta kaparis thamai jongi kaparis moyong kham tam e yau padar arpret lengdo nongbri kum upar pris to ai bau blei un yalam lenti yei un ai yei kajing start bat kajing sempang khnang bai la ban yalam yaki pai rungai da kajing shirham ngi ker pat ya me kutai ngi ker pat ya me kutai na kabenta ka jelame khalaya jongi bahau benai banwan kan selej ban sim bentah ke election ban jit ya KMP
To ai bau blei trai kan rat punyaram bangin yo beri ubastan bat ubas syampang. Ngiker pat yami kutrai. Ngiker pat yami kutrai. Na kabenta jongi iwei pa iwei. Kibayo benta hakane kamas bakui. Kam tam ya kito kinong le bha. Kibalaya ram yang imet pat mensim. To ublay unsuk liang ya kijing le bha jongki. Ngiker pat yami kutrai. Ngiker pat yami kutrai. Ko blay try kan rat priang hon ya kacing tuai jengker pat bangilapan hok nami ai bakin dia bangilapan ya kacing nget kin orlong na kementangkan nam kempurom jongmi dau kres utrai jongi amen isyong akan dia kepor kadon kacing lom senyang subha perbenget banok kam keluit mesim ban kersyan ya kaparish pathamai mauyong kuai dia lamin cing ruai cing terwah Kacing ruai cing terwah Kaba lais pa hinyo po. Lais pa hinyo po. Lai ba kra to pliang slong ba. Jeng ai ti ba mi terwa. Wan ba ku ba li terna.
yang baro. Toya dwai ko para bangej biej baro. Bagan cing kenya jong iya kani kasilong penyanghun. Hakmat ublay pa badon bor baro. Tutra biyang nya rekti jongpi. Nagamta jiro kuburong katengju. Kacimto ini beramalam ucu jungu baro kowe. Da kacing sya citom jong kuon balakamar wei jong me. Ko try to ai bagan cing penyesuk jong me. Kandon hajan jong i. Kenang bawa dangim la bandawaya ka daki kam jongi henrei de kaji isne chomi kabaya ya kamat jongi ngin la ban yo priang ya ka leng ba kan jingnya baturwa shi sen bat shi junom dau kres utrai jongi amen utrai undan rengkahat bat pi Rengkapat biru Do kentil yalaki donun Kentil yaki syautra Dongin yai ngoyo trai ublay jongi Kasyokapat kadai Shisha kalong kabasyang hok bat kabadai kadai ti jangi kacing panem yangi haman la kapor bakajaka banai ngu yami ko try ko pa bakhot ka play banan bot bat bom jukot leng bau try jangi o Jesu Christ ubat dala ulong ubaloi loi ulai sya shitom sngopa na kamenta kinong pop babla priang kacing penram bom hok man pelayem ya ki bapom ka jing yap jungu ka saj pa de ki pop jongi bat ka jing mi pa jungu kala siu do de ka jing man hok jongi bat kum tangi pertajam ha ka jing kawai bekemen kum bareng kat ba ki angel ba kireu khoi baro ngi pen mana ka jing ro ya mi da ka bangi yai wai Sha melong ba khoi ko trai ka thammei chong ka jing khoi baro namar ka tangi karpat yami to pen khoi pen kan tangi kini ka jing terwa chongi daga ba phayu man sim chumi kum kom jera lo chongki bakin dop kala long yangi kamet bat kasnam chong utrai chongi u Jesu Christ hakapor baladino ya u dala ka mon ngau bha ula priang ka jing sha shitom ula siem yaukpu da ka bai ngu yami ula ketia ayu la ai la kesen ran uong to siem bat to bam na kani pi baro na mar kani ka long ka met chonga ya ka ban IT na ka benta chong pi
ha ka ju ka ro ko mandala la ya pa ula shim ka khuri da ka bai ngu piang yemi rai la kisen ran uong to shim bat to di na ka ni pi baro namar ka ni ka long ko khuri chong as nam chonga jonga ju tang bat thamai bat bom ju kot ya ka ban pen mi na ka banta chong pi ban na ka banta ki babun na ka banta ka chima pi ki pop to le ka ni ban ken mau yanga Ka ching maya chong ka ching nghe Kata sin pari pamyo ne upu Bagi tena kane kakure Ni benda kajing yak chong mi kutra Tada tung Namar kata ngi ke bapen mentai ka ching yap ka ching mi pa chung u ngi terwa hame ko trai ko pu jong ka ching em ba khuri jong ka jing pen em ngi dai ngwai dem na ma mala nyeu yang ngi ke babet bania khmat jong me bat ban chakri yami da ka bas ngauret ngi kar pat yami bag bela yo benta ka met per kas na mu kres ngi lo metli ka way how men sim ba khot Tukan mau ko trai ke balang jugme ke bala priang stelak berthain batu penjanai ka ke jingi rengkat baru Francis ukpa ba ko jugi u Victor Lingdo Archbishop jingi bat baro kilingdo Tukan mau lemru ya ke hinmen ki para senrang bat kenthei ki balio thia da ka bakarmen ya ka jungmi pat padia barok lak hatno aka jingi snei chongli to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat chongli Do is neng baro in kerpa demi, kenang berangkat ber kemaria Tuesday buku dak mi jong blai, ujosep buku ukurum jongka, ki apostol buku, ber baro kiri buku walaupun subahaya mi pateng la pateng, ngidup long ke babet banyo bentalam haga jong bom cukut, bat ngini ro bat penan burami mi, dau kun jong mi uji sukres. Dau Lambat u bad hau kan long ameu blake baba don bor ha ka chi long ka wei chu men sim ba khu baro ka buram ka chi ro chu nom la chu nom Kum balo kum yang i dong nang pediem Kum lai kai ngi dak tin blai ngi not ban o Kum ba jong i wa kan long ka ba ku ka ke ten jong mi kan wan ka i ma jong mi kan long ka wan jong mi Don't come up Tua yang indah kecibam jongi Gak kasih Batu yang ia direngkang jongi Ku panggil lima Yang dibanes yang i kerpat ku try ne ka ching sniu baro ha ka ching subun chme to ai ching sung ching san ke sngi chungi khnang ba ka jirap ka chi snei chung me ngi lai bar bo na ka pop
begin yo ciada ne ka jing chen jar baro kat bain ngap kemilen ti ka jing kermen bakut ka jing wan pat unong panem chongi o Jesu Christ Amar ka jong milong kahima ka jong mi ka pot pat ka burong junom la junom God try Jesu Christ me belong ki apostle chong me ka jing sung ai api ka jing suk chong ai api wat pe ya ki pop chong i hen ray ka jing e chong ka parang chong me ba ka jing spun chong me to ai ka ka jing suk jetli ka we ka kom come on chong me ma me em basin shar junom la junom ka jing sutrai kan dan berboreng kat bat pi Regat bat piru Dong ina pen pau ya ka jing iet ka jing suk mar kliang Kon lang prat chong play hakimi bakin no ya ki pop John ka pertai suk mangi baro ki bana wala khot shaka jing khawai chong kon lang brot Ku kenal amlong shong ho menurut po ke yin chong rei shong ka ka tin ka sim so ha kan sakyai We request us all the sisters brothers to help distribute communion Nak benta ka jing priang ya komian bokui tang gitu ki badan apo ka balang Katolik ki bamdan jingwet EA tigi pai runget kin shong ha ki jaka ka bang ki phidan ki sawan ki pada ki sister ban sa me komian bokui tingi kerpat ki volunteers banyalam ya ki pada bagi sister ya ki jaka ban ai komian bokui ya ki pai runget ki juni Ginsham ya kan nabo chungrai kaba arspa Henrio Shalom
Insiam kan number jirai kaba shispa kandai pausau. Shispa kandai pausau.
Kenapa jurai? Kaba arspa kat kendai. Arspa kat kendai. Kristus Dongin yadwai Andalap sayang hidakane kacingay bakantang Ngikar padrid ya me ko try Bama me ubada kacing yap jong kuan jong me Melapan long yang iban kermen ya kata kabangingay Men penpo yang ida kacing mi pa jong u Syata syabangile shitom banpoy Dau kres utrai jongi Amen. Swaban gerku yapi Ngashim kanikalat banai kublay Yapi baro Kerpang yakifadar badalang ni pici Prateles Nakamaulai Paris balapan krepen krum janai kumjuro ki Paris chungi kublai pigi sister ki brodar kublai pigi nomi kmat chungi ma bin sendo don hani bat ki wekero ba process don hani bat ki wekero ka bangamla bani i kublai ki jingshim banta jong pi
hakani ka jing le aniam mentanga sngi kublai kerpang kuayar balarwai sultanat adu kadata kana duan bat kham tam e yakani ka parish pathamai ke baro ka kes changi baro kirang babalang baro ki kristan changi bahap kani ka parish pathamai ni sngau sarong ye pi yo ka parish pathamai do im bhai kani parish jinge tli ke jinge ie ke jinge kristan haka jing duai haka bormet sem bante kani ka parish nakabanta ka borom ublei bat kabalang namar katanga ai kublei pi sa shisen wei pa iwei ki badon hani ublei unyas karkhui pi lengbanga jing site bodon botam jong kamaria ka sim jong rosary kan her halo jong pi baro o trim don ring kat bat pi ringkat bat piru dem ka kli ban pan jakar khuna ublei to khmi igar pat kutrai ya kane ka ying sam chong mi ya ka bau trai chung yu jesu christ shimla atatien manai ti la de ke ti jong ka jimbom man bat ban ya lung ba ka jing shala ben jong ka ding pna o be embasan sha junom la junom o trai don ring kat bat pi Ublay padon borbara ukpa baru kon baru mensim bakon on ker ku yapi Dole sok kamas kala hawai Ya lagar padi pi baro ban shong shipor ban sngap ki program badang don na nishkamat kandian ya sha kandian akani gasngi ai kublai ru ka media association balawan ring gini video mentanga sngi kublai seshtini pi baro Haga kerteng jongga organizing committee Maulai Paris Rengkat batkin kisau teli ki CMC kiba kentup kanong kuar thlong jejau ban mauyong Haga kerteng jongga Paris mauyong hi baro kawei ngidap dan nyesngu ka bakral tam yu blei hagarukom ka bagarpang nagam ta kani ka sngi utrai selatalai kaba lembaga jing kerku ke jongu lembaga jing snake jongu lembaga jing ke jongu ngilayo ikini ka suin beneng kabarang kabarkhyang kabang yala siapan penan burom yu hagrukom ka bagerpang kamtaman bam ban stip ya kamet bagas nam ke jongu tekini ka por shua bangin yok ikentin kublai in pendep shua ka benta ba idon ki jing ai jing le burom balengkot na kaliang jong kanika balang snong jengi kamtam yai as bishop jengi ibiji jengi begini gilendo badan hangni bat katu kaningut nesi EMP nani ki minister badan hangni kebangi ngimpoi perkat ba wat apreng kanika jing putut jang kabor jang kamariang hendrei ublei leisne bat piala ban pendap ya kanika jaka timenta kumnehi ngakarpat na kaliang jongi sekretari balang Inwan Sakhmat Iba Matias Jerwa Dabi Iba Banket Kesanyeng Iba dari Treasurer Jongi Inwan Sakhmat Barkumju I Presiden Jong Keseng Long Kemi Inwan Shani Sakhmat Jong Keseng Kentei Katolik Mauyong Bar Ngishu Ong Luparu Angni Ba Nagaliang Jong Keseng Kentei Maulai Paris ka penkreru nagalian jogi ban ai burom ya kini ki nong mi khmat naga sengken thei jo kini ki sau teli ki CMC kata naga thlong jejau barka mauyong ti smubha ba kanong kwar smubha bakin long ki balakre ban ab lupa sikini jaka bajan kidon nagalian ga sengken thei maulai paris kidon gejing le burom ye phiru kum ki paraseng ke ba milai tre smubha ha kini ki daki popo snem ti menta kum nehi manu perslem mi kapor di khot shua ya
i Archbishop Badan Burom jongi Bainwan Syakmat hakabai Ba Matias Jerwa i Balongru hak juga por kum urang ba balang barim Subha Inwan Syakmat ban penkup ya kini gejan dan dia kebamangi ngilapan kre kum kadak juga jing sungu ya blay na kebentai Archbishop Badan Burom jongi Barkun kepal hak juga por nagaliangi treasurer semua bah in ai ru ti jing ai semua bahai berit ting kerpat yang saya i Baga General jongi i Fada Rishad Majau ba Inwan Seni Syakmat ting kerpat yai ki bara yau tu sa semua bahakin penpoi yang ni keti jong i sekretari belang in kup ting kerpat yang yai treasurer ban ai tu jing ai semua bah na kebentai biji jongi Iba tres tom sisa na kebenta kene ke jalan yam jongi. Ti ngikhodru ya i lendo soble jongi i Fada Teles Purus nonglang i badai Paris Pris juga mulai Paris i baju lano senyang dibabun kebenta hangni ke balang senong jongi kamtam hagini ki sau teli ki CMC tingi khot khmat tingi kerpat ya i barai subhan ayakti Tinggi kerparu ya i Paris Pris jongi Paris Pris bertemai jongani ga Paris jongi i Fada Alfred Lendo Nongbri Binwan Syakmat na kebenta i jingai semua na kaliang ka Paris ni khodru ya i Fada Rektor jongi Fada Muk Dirki i Direktor jongka Sebio Generit i belong i wei ni kelendo iba tres tom sisa ha kani ka Paris jongi khamtam ha kani ka balang snong jongi mau yong bat kini kiwe ki CMC tinggi khodru ter yai Astan Paris Pris jongi Fada Edmond Carson Teo Bainwan Syakmat tinggi khodru yai Benson Paul Fada Benson Paul Rani tinggi kerpat ru ya Fada Lesing am tip kerteng semua iman lang semat tinggi kerpat ru ya ki Fada ki badan hang tei mod lesingam kermau kerteng iki baro long ki bala kre Banwan Syakmat in pedang semua bahai ki jing ai barit jongi tinggi kerpat itu sama dengan Rasman tinggal kerpat lagi tujuh Fada Arngut bidang dan tu ngam kenal kerteng. So I request you to come in front.
to kublai sibun na ka benta kini gilong kemi ki samla kibla pendep igani ka benta di menta nga khot san nagaliang ka seng kentei maulai paris bakin wan sakmat sani ke ki jimpen kre nagaliang jongpi di nga trai ya baro kitu ki presiden sekretari bat ki office beral mo bakin wan sakmat jong kini ki south league CMC kidan nagaliang ka seng kentei maulai paris kidan ki jing ais ngobha nagam ta jong ki kum kadak jong ki jing i ya ki jing tre rengkat lang ada ki pau snem tinggi kerpat bakin wan sakmat ki presiden sekretari bagi office beral jong kini ki south league ki CMC mau yong jejeu thlong bat nong kwar di kham kloy laya dep marnang ni mangidon sa ka jing pen kre ban ot yo kiek kum kadak jong jing kemen tingi kerpat i volunteer ban penbej lupa kowe gamiet hang ne khmat ban bu kiek shua bangin on kiek ngan pentip snen ke jing pentip shua pinyo ke jing ruai ba kadu khnang pentip ki program ka ba hagni tayo bat kumju sibin tingi kermen pinyai di shua bangin ot yukik in sadon gaji sendur tinggi hadin kata ngin sa syong sipor shua banyo jeruai penkut yang baru rejing sendur yang baru bantu i kedua sa cikan mau tinggi bentar jong kiek ila dep ban ot tingin ya sia sport idang don sagi katukan ni ban ai sagi kini ki nong mi khmat katukan ni ngut mo ka ba EMP EMDC i ba swing
I belong in cabinet minister but I don't say Emily jong kamau senram ba kin long kre bangi don gi jing ai subha nam ta jong ki ru kumju ti sngo bha wat upun yaki ki don ski program an pentip kenang ba pentip ia ka program ka ba sibit tinge kerpat ya ti samla ki beri man rai ti jing ai sngo bha kin long ki bala kre ngi kerpat ya i MP Badan Burom Jongi in Wan Sakmat iba Vincent Pala in Wan Sakmat i MDC Jongi iba Tebolang Potau i jing ai smobha kum kadak duman sa jing kan mau ya gani ga Paris batmai ki Jongi boleh sibun ba di MDC Jongi ba Tebolang Potau iba suin mo ngim tip kerteng ba I Emily jong mau sendram ba iba suin ni dan ni sebuah Wan Sakmat iba Edelbert MDC Jongi antara ikliman oh ya Emily jong kanor Shillong iba Edelbert dan Tom Nelly ni sa ai sibet ni to ki bamdan kenang bagan umbam ni kapos wa banyo jurai penkut ngin pentip no gini ki program ti iwe ni kilendo mene lese simnatip kerteng ti sngobha ngin sapen poi sibet tu sentiu ko ba mangila penkreat nak liang Jongi ti menta kasih utrai setelai ka ba ar sautri umas ar hajar ar pusau haga kerteng jong ka Paris Mauyong hi mat kumju a kerteng jong organizing committee nyai kublei kerpang yai Archbishop Badan Burom Jongi ibala pelai kapor bekordor hagani ke sngi ban pendep ya gani ka nya ka kriam na kamta ke jingba mensi mengi iwe piwe nyai kublei yai BG Jongi bagia general pada Richard Majau ibala juerap ingi kebun benta swa bangin penbet iki program na kamta gani ke jingple gani ke Paris batmai nyai kublei kerpang yai bafara telas terus nonglang ni bari Paris please yang mulai Paris ifada Alfred Lindo Nongbri ifada Edmund Carsentiu direktor juga sebagai generate pada muk kilindo soblei baro klem dala banjer kerteng ki brothers ki sister baro kamtami sister na pos hat konben rengkat bayi babu ki belawan menin bayi wei nobis banyarap na kamta ke decoration berkiwi-kiwi nyai kublei kerpang ya ki katikes baro ki rangba balang basketri balang jong kini ki South Li ki CMC ki Emily MDC EMP Badan Burom Jongi ba Vincent Pala EX MLA Jongi iba proses di Saukme iba Tebolang Potau MDC berkiwe-kiwe de ki EX MLA MDC ki Badan Lang Hadi Kapor kata iba MH Lang Simli kebangitip keteng ibam tip wasngawi nyai kublei kerpang ya ka organizing committee yang ka malas Paris hapo ka jempe jong chairman jong organizing committee ba secretary kata iba Stalin dekhar nyai kublei kerpang ya ki committee ba fair nadu ka organizing committee bagi komiti ba fair ki apan krea na ka benta ka bam ka food committee ki komiti badi page ya ki program fair kum ka cultural social and cultural committee ka reception committee nyai kublei kerpang ya I doctor in charge jong ka CHC I officers but I traffic in charge jong ka Maulai PS bagum jo I officer in charge jong ka Maulai PS ya ki volunteers baro kentei bat senrang ya ka seng rongba seng kentei seng samla seng kenaduan ka Gregory choir kamtam ki bala pensengau ki jingruai ki basong show mensim ki bade in charge ka sound system kata iba
James Dekar berka grup kejongi rengkat bagi page in charge sound system iba Robert Marwen bat uban nagani ka balang senong jongi nyai kublei kerpang kamtam yai weni kirongba kata iba kodwin lakyang ibalano senyang nagamta kejinan kam hakini kisngi bat geba mai juno senyang berobor nyai kublei kerpang ya kaying kesem kejongi nyai kublei kerpang yai pastor kanbel walada imsim ladan lang hang neru Andre ila ai dek siti bai mla bandunkat nagi program ki bamla lai Andre mai dei wenik pastor ka lemba jong i ka jaka ka mai a hingi layo ban snai ka dikeng mani hakador ka babiang nyai kublei kerpang yai pada Michael Makri baga kunhun ka jong i bala penbit penbiang ya kini ki LED ya gitu ki screen ka bang i ya ka jingleniam ki basyong sabar nyai kublei kerpang kam tami gitu baro ki batrei sitom Nadu kini ki South Ligi MC ki rangba baki long kemi ki samla na nongkwar thlong jejau bat mauyong ki bla tre sitom sisa kini ki sngi gila du thia du dem kam tam gitu ki ba kham jengai lese nagani ka balang senong ki blawan senran lang hang ni kebangi mla ban pen pau keteng juki lese lek ngila ban klet ru namar ngila haki por ki ba ikam ipor iba kerke inshallah ola tingi ai kublai kulum ya phi baro ki bla tre sitom na kebenta kini kesngi balemba kini tres tom kujung pi kini kesngi kelolong ke job ber ke bahasa Islam di saksi sin shua bang in mi na kini ke jaka na kini ke ying khu ying tang ke jong blai ha kerteng jong ka balang snong mauyong bat kumju ha ka paris mauyong hi baro kawei kun thopi kini ke sauteli ki CMC nongkwar thlong jejau bat mauyong ngai ku blai kerpang kulum ye pi baro lesi dangi klet yanu ban ai ku blai tu blai jo kejing suk blai jo kejing i sakur khu kerdo ya kejing les bun kejong pi te ki program nang kabenta sibit no phai sngi ki long kum ni CBJ sistem kandon ka jingmani sakramen bat en penkut da ka cultural program te ke program nang kabenta kini kisngi ketayo bakhuj ha ka sngi palai bakhuj arp khandai arp pratarek Kandon gajing tray balang na kabentaki rongba ki long kemi baki samla ban penbit penbiang ya ginan kambro hagate kesngi tika jingleniam kan sedang hakapon riu siteng janmin gajing tray balang kan long naduk khandai baje bagi jingleniam ngin sedang hakapon riu siteng janmin dikitu ibade ben sim cinta program ngin sepenbet da ka pastoral committee kebaramar ngiladep ya aprim lupa rengkat ngin setujumut bayi pada rongba ngin sa ai jing tep ya phi kitu bani simta ban puli ya kijing puli ban kong ba ar bag jing duai runget bat kiwei te ha kabedei bat ka sitoding ter sitoding bakhu ngin sapentep ha ka tukasni ka ar pratareng reng is pentep lupa hang ni na ka benta kitu giban kam ya ka baptisma te ngin sa ai baptisma ha ka sngi utrai paskha ha pedeng kamas te na ka benta kitu giban pedang ya ka baptisma I pada rongba jongi pada Alfred Lendo nong mri ibalong Paris Priest jong kani ka Paris jongi hi brokaway iong bana ka benta gitu giban priang i baptisma ngi don kami ka jing kai niam kumta ila penbet i kasngi kan long ka jing kai niam kan long ha ka art khandai tarik ka bedi ka si thoding bakhuj kata Good Friday ha ka por khandai beji men step hang ni hapo yeng mani tilakar pa di gitu ki kimi ki pa ki badan kaman ais kamen manai baptisma ki khun ki jong pi sngo ba ban wan na ka benta ka jing kai niam khnang ba phin yo ban tip ike ke benta ba ki khun jong pi kin im hadien bang layo e baptisma de sa shi sin ngakwa ban betip hang ni ba ngi karpa di pi ke jaka ka bakim mo ngi jaka ka bakim ka surok le segala bandon ka traffic jam hang ni yang tai de sobha ba num kerke ki don ki dukan sya baja ka ba balang la penbet hang ti ha surok ba Kidan katu kan itu lagi dukan, namar nginum laban pengkelut ya pi pai ba, dari kerpa tang ye gitu ki invites ki nong sapar ngobha, baro kamtam ki volunteers, bar kini baro ki beladan hang ni belas sapar sobha kin lej na kabenta jing bamja hang te hapo school Saint Denis ke bang lapan bej na kaliang ka Paris, te ha keteng jong ka Paris mauyong hi baro ka wei, kublei sibun, kublei nang kerku kerdo ya pi wei. Ba pinang la ban poi suk sak jaka ka ba chmu bandai ban ngi kermen scam ba pinyidan bentaru sibet ha ka program ka ba mensngi
Ti kita ki program ke mensengi nagaliang Social and Cultural Committee kila penkre program tila karpar kita badiban ai program sibet kin sim lupa nak ti jongki kenama pintip akapor program bapin pen le gini ki bentag berengkam blei sibun blei si ajarmu. Kena berjuai kebasan spa kat henyo. San spa kat henyo. Kabram kanang hauk pa bat hauk ku bat hauk min siam bakuan. Kaba galong ha kaba menikong kumju menta bat barabor jenam na jenam. Amen. Ko du buku itam jong Jisu. Tuis nei. Ko Maria ko ni rab jugi Kristan. Kedua yang berda jingi. Ha ka kerteng ukpa bakuan min siam bakuan. Amen. En yoro yo Jesus Christ. Jenam na jenam. Amen.